එහෙම රසූලුල්ලාහ සමිතාමි හදීසුල් කුරවනි එව්වස් උම්මතෙන් අල්ලාහ් තාහිරන් කුරවානේ ෆාෆයකුන්නේ එමීහුන්ගේ ගදෆද මීහුන්ගේ කිබෑන් බලිකර මීහුන් නම් එමීහුන්ගේ හග්ගුණ හොදා දෙ හින්දා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තාහිරන් කොද්දේවා. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة ما الله رسول الله عائشة غفانو کی بین روایت من کمنا ودار ونی تمنا اڈوہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث القرآن کو قیامت دو عدل وری قاضی گو والے عدل وری قاضی انیا وری قاضی بسنو عدل وری قاضی گو والے فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره اين حساب غدفدكن فنيگن دانه kamuge sababun ena ummeedu qur'ane duwahuge ena hitan arane timanna duniyega demi evves demi hegge demeduga niya nupurun nama kiharan kalahe e waru eha warugada suwal tan ena annane e suwal toge sababun ena hitan arane timanna duniyega evves mi hegge demeduga adi bay riwayat gamati khadurek kamedu osha kamedu wes niya nupurun nama kiharan kalahe ena hitan arane ei qaadinna qiyamet doga war warugada suwal tan adi mi adul veri qaadi adi aniya veri qaadi kiha warwan mi adi adul veri qaadiya anna suwal tawge sababun gadafada Allah subhanahu wa taala hisaban mushala wahiduga e adul veri qaadiya kurawwa gadafada suwal tawge sababun ena hitan arayati mi adi aniya veri qaadi kiha warwan aniya veri qaadi kurimas bayan vengejje qaadin moti tin qaadiye de qaadinna rakamme qaadiya suwaruge daani eswaruge daagaadiya ki ei haggu engi ebahi ilmu eriyaka vehure e ilma eggota niya kurimiya faisala kurimiya Allah kan kurimiya yani demiuna ki ekaki ei haggu engi hagga khilafan ena hukum kuri ena naraka aneka ki jahil vehurun wasenge vesecche dina begota kun wasenge ena negi hore jahalatu ge maccan ena hukum takuri ena satina ka kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an wahwani hadis bayan ve ingajje kuri